Tshisekedi niwe uzi ukuri kw'ibyo ashinja u Rwanda ko ari ukuri cyangwa atari ukuri, ariko akababona wenda bitari ukuri bishobora kugira icyo bimufasha mu mitegekere, kimwe nuko hari n'igihe usanga abategetsi baba biziranyeho. Yego. Bakavuga ati cyagukorera umuti niki uzagikoresha. Go ahead. Ninde subiza. Cyahise kinza mu mutwe nuko yoba mpemu yera muvugiyemo akayoboka inzira y'ibiganiro na M23. Mu buhe buryo niki kintu tubona ko iyo bavuze Kampala na Nairobi hita wumvamo M23 mu biganiro? Wabitekereje ute kugira ngo tubisangize abadukurikiye? Ntabwo Perezida Tshisekedi yaba afite akayihaye ko gukura ingabo za yase muri Congo ngaji Kampala ni Nairobi mu bihugu biri contributeur muri uwo mutwe w'ingabo. Kereka ahubwo abantu ba perezida bo bagiye Kinshasa. Museveni nawe perezida wa Uganda uzi neza yuko ari umuntu akomeye muri ako karere, afise mu ijambo nk'umuntu w'umuhumure, kandi ibibazo bya M23 abifise ku ruhara runini. Ukajya kurasa abagwana no kubajya hagati. Buriya niyo mistake Bujumbura yakoze. Yashobora gukina ikarita neza nk'iya Uganda ikabana na M23 ikanabana na Kinshasa kandi inyungu zabo bakazigeraho. Erege M23 n'umuvoma nto cyane. Ntabwo ari muvoma iremereye kujya kuganira n'ibihugu byitwa ko byigenga biremereye. Ibyo ikora byose itegetswe kure imfungo ifite. Irazimaze iki subundi? Niba abarundi nta nunge bafite ngo babagurane benshi M23 ifite. Ku rugamba urumva bafite intege nkeya. Ariko niba bafata abo bakabica. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kumererwa neza aho muherereye mudukurikiye, abari mu Rwanda ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi. Tubahaye ikaze abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari no ku yindi migabane itandukanye. David, nawe tuguhaye ikaze kuri Primo. Murakoze. Murakoze cyane kandi n'abadukurikirana natwe tubaha ikaze. Tugiye kugaruka ku ngingo zitandukanye zirimo ijambo Perezida Felix Tshisekedi yagejeje ku nteko ishinga amategeko. Ni ijambo rigaragaza uko igihugu cyifashe, aho rikaba ari naryo jambo rya nyuma yego avuze kuri manda ya mbere. Nta rindi jambo rigaragaza uko igihugu giteye azongera kugira, bazahita bajya mu matora. Turarigarukaho tunareba uruzinduko ateganya kugira muri Uganda no muri Kenya. Yego, ku munsi w'ejo ku wa 4 yego azakorera uruzinduko i Kampala ndetse no Nairobi muri Kenya. Ni iki gishobora kuba kimujyanye? Hagati aho M23 ku wa 6 yo yatangaje ko ifite ikiganiro n'itangazamakuru. Ni ibiki ishobora kuba igiye kugaragariza itangazamakuru? M23 yavuze ko izasubiza byose. Hanyuma tunarebe biri kuvugwa mu Burundi byuko imiryango y'abasirikare baguye muri kiriya gihugu iri muri Otsigitutu, Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu. Tunagaruke ku mirongo y'urugamba mu by'ukuri byifashe bite. David, reka duhere ku ijambo rya Perezida Tshisekedi. Yavuze ko ni ijambo abantu bari biteze ko ashobora kuzana none kwifatira ku gahanga u Rwanda, ariko mu buryo busa nk'ubwatunguranye yibanze cyane ku ngabo z'amahanga ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko iza East Africa n'iza MONUSCO, ko zigomba kuva muri iki gihugu, abaturage umutekano bakawushyira mu maboko yabo. Urabona ibi bintu biri serious? Biri serious kuko twakoze kubigarukaho kenshi. Tshisekedi mu mutima we, ndavuga mu mutima, ariko azi ukuri ko kuba azi ukuri nyakuri, ariko akaba azi n'ukuri
ku bijyanye na politike, amagambo ya politike, gushinja ibihugu kugira gute, afite ni perezida w'igihugu, ayoboye ubutasi, ayoboye diplomasi y'igihugu, ni byose muri Congo. Niyo mpamvu nibyo nyambwira abantu nk'iyo abantu bari mu rubanza, dufite n'imigani bivuga gutyo ngo iyo baburana ari babiri umwe bagize nkana, Tshisekedi niwe uzi ukuri kw'ibyo ashinja u Rwanda ko ari ukuri cyangwa atari ukuri, ariko akaba abona wenda ibitari ukuri bishobora kugira icyo bimufasha mu mitegekere. Ibyo ni ibisanzwe buriya. Dufate nk'urugero nk'iyo banki itewe n'abajura, iyo banki itewe n'abajura ariko isanga ngo inkebebe nazo z'abajura muri banki ubwazo zihita ziba ibishoboka byose kugira ngo bizashinjwe cya gitero cyahabaye. Buriya iyo banki yibwa mu buryo bubiri, yibwa n'abaje kuyiba, ikibwa n'abandi bahise baterura ayo bafite mu makese kuko nyine igitero cyabaye. Kuko icyo gihe urumva ibintu byose bita coverage yose izaza, niba bari mu bwishingizi muri assurance n'iki, ubwo bwishingizi buzakavaringa ibyo abajura batwaye, niba bitarabyagaragazwa n'iki byose. Ubukebebe ni ukubaho muri politike rero gisa n'ubukebebe kibaho, nibyo bita bouc émissaire nyine, nzitwazo. Ubwo urumva rero ntabwo nise perezida w'ikindi gihugu inkebebe, ariko niba hariho crise muri Congo na M23 na leta, ariko Tshisekedi akabona iyo esprit ya bouc émissaire cyangwa se ubwo bwitwazo hari cyo riri bumukiza cyangwa ari bumugezeho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu migendekere systeme yiwe. Tshisekedi ubizi ku mutima we akavuga ati genda Rwanda warankoreye. Urumva izina Rwanda n'abayobozi barwo n'iki, ni uzi iyo karata yakinishije, niba koko ayikinisha azi ko ari gukinisha karata itari mu kuri, ariko niba uzi agakino yamukoreye muri populisme. Politike nta politike itagira populisme, reka nkubwiye kanija. Nubwo wazi kubaka iminara n'ibiraro n'iki byose, buri muturage ukavuga uti muhaye iki n'iki, ariko uburyo cy'abaturage bakumva bagusingiza buri hasi, aricyo twita muri populisme, nk'umutegetsi ntacyo byabikumariye. Ntacyo byabikumariye kuko abaturage b'iki gihugu ntabwo bavutse ngo bubakire ibyo, nabo bashoboraga no kubyubakira nk'abaturage. Populisme iri imbere rero, attention atazagira umuntu, kuko narakubwiye ngo iyo dusesengura ibya Congo tujye dusesengura nk'ibyo muri Congo. Ndakubwira impamvu n'umuntu duteze amatwi ajya bitwara muri Congo abyambukane Kamanyora, ntagashake kumagina no gukompara ibintu byo muri Congo n'ibyo mu Rwanda. Tuba turi mu Rwanda twebwe. Kubera iki? Iyo ugeze mu bindi bihugu si igitangaza ko usanga tuvuge nk'ishusho y'umutegetsi iri ku note cyangwa uwategetse, no ku madolari tuhabona abategetsi. Ibyo ni kind of populism, kugira ngo abantu bibuke umuntu bamutekereze banamubana, bajye bamuvunja mu biganza. Hano mu Rwanda twigeze kugira ubuyobozi mu myaka yatambutse, ubu nkunze kwibona nko mu bihe by'amatora, ibyo ni bisanzwe, ariko ugasanga nk'ubu amazina y'abayobozi ari mu ndirimbo ku maradiyo, mbere y'uko amakuru abaho mu gihugu ku bantu bariho kera habagaho ijambo ry'umukuru w'igihugu. Urumva yego ko afite ubutumwa yatangaga, ariko bishyize muri populisme nabyo ntabwo babihakana. Ese kuvuga ijambo rimwe urishaka akajya kureba byaranirana, kuri hose bisobanuye iki? Rero icyo mpamvu ibi ngibi no kubera iki? Ikintu iyo tuvuze populisme mu Rwanda, donc guharanira kumenyekana, abantu bakakumenya cyane n'iki, kubiharanira. Urumva icyo nshatse kuvuga? Ntabwo bibona mu muco nyarwanda. Ubona ko ntabwo biri mu muco nyarwanda, ntibayibona nko ku buyobozi buri ubu ngubu, ngo babone abantu baririmba umuyobozi mu izina rye, bamusingize, bagire gute, ikintu gisa nko kumuramya. Ariko mu bindi bihugu birakora, biremewe n'uwambaye ifoto ku ishati ye, ubanza abantu barabikoreshereza bakanemubazaho. Ariko mu gihe ahandi barabyambara nta kibazo kiba kirimo. Ujye Tanzania njya mbibona, ujye mu Burundi ujye ubibona ku bikwembe bitaga kote, uri nabikiye abantu mbaze. Rero ubwo wumva tunabivanye mu itangazamakuru, mbishyira no mu buzima busanzwe. Ariko ibivuga byose umuntu yahita kubaza ngo nta muyobozi ubyanga, ahubwo nuko bitabifitinga mu mico. Sasa rero agakino cyangwa ikarata Tshisekedi yaba arakoresheje iramutse bitari ukuri, ari ukugira ngo bimwegereze abaturage ibyo kwikoma mu Rwanda kugira gute, niwe ubizi. Ndarimo kuganisha ku mpamvu ishobora gutuma mu gihe Tshisekedi arimo kwirangiriza manda ye, ashobora kubona atari ngombwa ko akomeza kwikorera u Rwanda, ahubwo akabona ikarata yakinishaga u Rwanda igeze aho igomba kumukorera nyine ibyo yifuzaga. Akavuga ati ese no mu ijambo rya nyuma mbwira abanyagihugu nkomeze kuzana ibi narabikinishije birakunda, aho azarendo bose baraza, izina u Rwanda rwanteye
ntabwo Tshisekedi yabonaga hafi mu mboni ze ikizatuma buri mayimayi wese amwizera kandi bahoraga barwana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko 80% iyo mitwe 100 n'ingahe yashoboye kuyegereza. Ese waba ko Tshisekedi mu buryo bumwe cyangwa ubundi yakemuye ikibazo cy'imitwe yamurwanyaga yakoresheje zino Rwanda rwanteye igahita izivuga reka tuze dufatanye turasa u Rwanda, nubwo ntarabona bose babigeraho. Ntabwo se byaramuhiriye. Uzi kugarura ziriya mitwe ukayigaruza umutima, ubundi se reka nkubaze, ubundi ubona mu mitekerereze kaje uriya mitwe ari kwigaruza iki? Niba itariye yubakiye koko bikaba ari uko baragwanaga nkuko yajyaga i Nairobi mu mitwe yahamagawe nk'irwanya leta, cyangwa undi muntu ambwira ikintu cyayigaruye gatumenya turaziza yakutumba zizanye n'izindi zose zitari izina biriya bakoze gukoresha M23 RDF. Bari abantu baza n'abitabiriye bose n'aba muri kaminuza barimo kugeza Kisangani kwitoza igisirikare yamaze kuba bibamo ku Rwanda rwatewe aggression wambe Kongo yatewe kandi yatewe n'u Rwanda. Mu by'ukuri abantu bambaye insignia z'igisirikare ziri muri Kongo ni benshi, ariko nko mu bihugu bituranye na Kongo ugiye gushaka ahubwo bambaye insignia z'igisirikare cy'u Burundi wababona, abambaye insignia z'igisirikare cya Kenya wababona, abambaye insignia z'igisirikare cya Uganda wababona ku bwinshi, wajya muri EAC wajya no muri Operation Shujaa. Ariko wibaza kugira iturufu yawe yo kwikwa mu Rwanda itsinde izo insignia zitari no muri Kongo mu buryo bufatika. Donc utabifitiye gihamya kubera ko buriya Perezida Tshisekedi iyo ashaka nko gucongera Ubugande byari koro kuko barahari, akabita abajura ko baje kwiba muri Operation Shujaa ntacyo baje guhiga. Yewe hari n'ikindi gihamya ari kubona ADF ntagira aranduko iracyatwika abantu ejo bundi yatwitse imodoka z'amawereje. Icyo gihamya ari kukibona akavuga ati burya bafite ibindi bibagenza, ingabo zingana kuri iyo ziba zije kurwanya ADF ziba zarayinesheje, agatanga n'ingero. Nanjye gutanga urugero rusekeje ati abantu bita Abanyarwanda bagiye muri Cabo Delgado mwarabumvise, abakongomani bati muracyumva ya mitwe twika iki n'iki, bati hoya. Ati rero burya izo operation zigiye ziba na successful iyo ibihugu byagiye kubikora bibishaka. Ati mutubariza abagane impamvu batararandura ADF, mutubariza abarundi impamvu batararandura Red Tabara burundu ngo bakore declaration ngo nous avons déjà éradiqué ikintu cyose cyitwa Red Tabara dusubiye iwacu. Akaba aribo ahindura abanebwe cyangwa bafite izindi maguye zabazanye. Iyo mpamvu burya yishatse yayibona ayifitiye n'ibimenyetso bitangible. Ariko iyo mpamvu yakaba yabwira abakongomani mu buryo bumwe cyangwa ubundi atari yashyize imbere kuva na kera, yabona ko itari kumukorera umuti, yamukoreye umuti niyo kuvuga u Rwanda. Impamvu zabyo ni ndende umuntu yanabivugaho nazo zirahari. Nzi impamvu y'uko n'u Rwanda rwarwaniye muri Kongo rwahinduye ubutegetsi, umunyarwanda yigeze kuyobora ingabo za Kongo, kubibwira abakongomani biranamworohera cyane. Ariko yaba impamvu bwite yo kuvuga ngo ubwo ndimo kurangiza manda kubera ko kare n'ijabo dukiri no reserve iyo ujya kurangiza manda ugiye matora burya ntazagire ukubeshya ngo abayizeye gutorwa 100%. Agira na reserve yuko yatsindwa nkuko na Tshisekedi nawe yatsinze baramazana Shadari, ibyo ni bishoboka muri Kongo. None se ubundi ni gutatakinjura amagambo yo kwikoma mu Rwanda. Niba se pronostic afite muri prediction akorwa, sinzi niba muri Kongo hajya bari biriya bintu bakora bya sondage byo kumenya ngo hazatorwa nde bizagenda gute. Tshisekedi afite amakuru yose nayo gutaza. Tshisekedi se musanzwe afite amakuru yuko wenda atazanatorwa, abona azatorwa habaye imigeri, akavuga ati ntangire hakiri kare ndabona maybe nayo tufite arariye mu buryo bwangeza ku matora ku buryo bworoshye n'urugero. Donc anytime akavuga ati reka ntangire kwijundika abantu wenda ntacyo byangejejeho byankoreye umuti cyangwa umuti waranapfubye ainsi de suite. Ibi mbitinzeho kubera iki? Ntabwo muri politiki abantu bahora ari abanzi. Buri ushobora kuzabona nko muri manda ya kabiri icyo ni kimwe atsinze cyangwa adatsinze, hari n'imiti kiza kadashobora kumena akavuga ati bigera u Rwanda mwari muze ngo ni ngewe, ariko bari ababirigi bandi mu bitugu na ya diru yagenze gutya na Rwanda yanjye kwihagarika. Twarabivuze ko bari batanye no kumukangisha ko afite diplome z'impimbano. Reka nkubwire kandi uzabukirwa cyari muto. Tshisekedi adashaka kuzamena imiti akagaragaza akagambane kandi ukolonialism iri muri aka karere. Ati na bya bindi Amerika avugaga ngo mukuri ingabo zanyu mu Rwanda ikabafatira n'ibihano ku mipaka. Oya buretse Amerika hari imikoranire ihagaritse n'u Rwanda kubera ko ngo byitwa ko rufite ingabo muri Kongo. Ahubwo iryo jambo ku mupaka uvuze ni gute Amerika ivuga ko u Rwanda rwegereje imipaka Kongo na Kongo kegereza imipaka u Rwanda ati muhakure n'izo ngabo Blinken, ahubwo ntavuga ati mubanze mukuri ingabo zanyu ziri muri Kongo, Kongo ibone gukura ingabo hafi y'umupaka. Amerika ifite indimi ebyiri, u Rwanda rukora operation muri Kongo
aho kugira ngo kuri step ya kabiri Amerika ivuga iti mukuri ingabo zanyu muri Kongo bari gukura ingabo zayo ku mupaka w'u Rwanda, ariko bibaza no kubona ingabo zaba ziri mu gihugu izindi ziri ku mupaka ahubwo bitarimo kurwanira aho ziri. Aravuga ati mwegereje ingabo imipaka muzikure ku mipaka. Ya mvuga ibirahindutse. Kwegereza ingabo imipaka ntabwo bihuye no kuba ingabo zifite ingabo z'igihugu ziri mu kindi gihugu. So ntabwo ubona ko habarimo ibintu by'igihushane. Kandi ururimi ruvuga ibi ngibi ukariko rwavuze n'ibyabanje. Ngira ngo ni departement Amerika no muri ifata ibyo bisa n'ibihano n'ibyo ngibyo mu byo bya partnership n'ingabo z'u Rwanda. So Tshisekedi rero yazamena imiceri. Ibyo ibiri confidentiel munsi bikajya hanze. Akanagaragaza abantu batumye umudugudu Perezida Kagame yaragiye kubakira abantu ba Nyiragongo barawuhombye. N'abamubwiye ngo ntumuzaze kubaka iyo midugudu igaragaza ubutwari bwanyu ku butaka bwacu. Kandi mu gihe we yabyemeraga icyo gihe. N'abamubwiye batihagarika ibyo byo gutogosa amabuye ya Kongo uyatogosereza i Kigali niki bazabivuga. So rero mu ijambo rimwe arashobora gutekereza ko Tshisekedi adafite impamvu yatuma yipakurura imizigo yo kwikorera u Rwanda, ariko buriya ku mutima arayizi. Genda ku mitima reka ku mitima Tshisekedi zibyarimo. Wari uzi ko buriya hari ukuntu ushobora gusanga nk'abayobozi b'ibihugu mwitwa ko bishwana bajya bavugana ku matelefone. Abantu se ntibabonye cyagiye Perezida Kagame ari Riyadi iriya foto ye na Vitali Kamere. Aha n'igihe Perezida Kagame ngira ngo kera yigeze kuvuga ko hari ibibazo byo kuvugana na Kabila nabo hari kandi twe tutabizi. Abayobozi baranavugana. Tshisekedi rero wasanga afite abantu bamugiye mu matwi akikoma mu Rwanda akavuga ati se koko ndinde mva ku butegetsi natangiriye nako yageze hagati gake y'ubutegetsi nikoma mu Rwanda ndwikoma mu mwaka wa 3 mu mwaka wa 4 no gusoza umwaka wa 5 wa manda nkomeze ndwikoma ndarushaka wiki reka nshaka abanashyira muri disikuru kubera ko we batangiye kubona ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi azarukenera. Nko muri manda ya kabiri ushobora kuzabona ari amadosiye yose agarutse akavuga ati manda nashakaga ni ya kabiri populizme yanyangeje kuri aya matora ndatsinze akazahura umwana n'u Rwanda kimwe nuko yanegiye usanga abategetsi baba biziranyeho. Yego. Bakavuga ati cyagukorera umuti niki uzagikoresha. Go ahead. Ninde subiza. David, hanyuma si bijyanye no kuba avuga ko izi ngabo zikwiye kuvayo. Izi za EAC n'iza MONUSCO. Ntabwo Perezida Tshisekedi yaba afite akayihaye ko gukura ingabo za EAC muri Kongo ngaji Kampala ni Nairobi mu bihugu biri contributeur muri uwo mutwe w'ingabo. Kereka ahubwo abantu ba Perezida bo bagiye Kinshasa. Kuko nabo barabyemerewe. Ariko ujye ubanza urebe uwagiye gusura abaperezida bafitanga ingabo nyinshi muri umutwe w'ingabo kuko u Burundi ntacyo tuvugaho bafitanye umubano wihariye n'umubano yakuze kuvugaho anabushima. Kandi burya kunenga East Africa ni kimwe ariko icya kabiri haba harimo no kunenga wa mu contributeur w'ingabo. Kumva ngo ingabo za Uganda ntabwo zifite performance musanzwe munafatanya muri operation Shujaa. Kumva ingabo za Kenya ntabwo zifite performance ngo zikwiye kwizerwa kandi musanzwe mufitanye ibikorwa mukorana Kisangane. Burya ubundi mu yandi magambo yabasa nko gusebya ikindi gihugu kandi mufitanye mubano. Tshisekedi agomba kujya kubasobanurira akabaza akababwiza ukuri icyo we yumva afite nk'icyo yita success niki. Museveni azahita amuga ati ushaka tugufashe kwica abaturage bawe ntago gakino tuzakajyamo. Urumva? Na William Mutafigo urutafite ibirazamu ashobora kumubwira. Tshisekedi rero mu yandi magambo nabivuzeho niba ntarabivuze unyomoze ko Tshisekedi ku mutima uyu munsi ndi ku mutima wa Tshisekedi akeneye yase kurusha n'imitwe yose ishoboka. Na MONUSCO yavuga arayikeneye ku mutima. Ariko kukimuha kumwegereza abaturage nta kumunwa Tshisekedi nta dini faso verbal ntabwo akeneye abo bantu kugira ngo abaturage bamubone nk'intwari ije kwikiza abo bose. Ariko ku mutima wa Tshisekedi hari n'umujenerali we uherutse kubitangaza aracikwa aravuga ati mubona izi ngabo za SS taza kubanga hagoma ibimuvugira mu byo muvuga. Uriya mujenerali se n'umwana si umukongomani si muri FARDC kandi bari no makuru y'ubutase nibo makuru ya nyayo nyine bati nugo utuka izi ngabo za Kenya ubona zitari kibumba abahungu bakwinjirago MONUSCO itari kimoka ari washyize ibirindiro ejo bundi by'iyo operation Springbok bamaze bisi bakoze M23 barayifashe nk'iyitemberera abakuru arayafite y'ubutasi ya nyayo akeneye aba bagabo. Tshisekedi ngo ntakeneye Museveni. Ese Museveni amubwiye ati niba udakeneye ingabo zanjye ziri muri East African Regional Force reka na operation tujya tuyisozereza ahangaha turinde imipaka y'igihugu cyacu turabishoboye. N'urugero Kenya sivuze iti the way mutatwemera reka dukure n'ingabo zacu mu gutoza izanyu nese namutemera ibyacu niwe mwanzenya kanaka muyanganye na feri zayo. So ntekereza ko muri diplomasi no kubihugu bibana buri ushatse kuvuga ko umuperezida wagiye gusura igihugu
kwijanisha yari agikeneye 51%, cyo kimukeneye 49%. Ntabwo waba ubeshye, uwacu uri ku moya ntabwo yantsinda, nubwo yazanga tukaburana ubwakwira bugake. Tshisekedi yarakeneye biriya bihugu, ariko anakeneye bifite n'imbaraga muri yase, wenda kurusha ko n'ubwo binamukeneye. Ziriya ngabo zimufitiye uruhare n'akamaro, zirimo gupfirayo. Ntabwo tuzi neza amafaranga ziriya ngabo zibona, niba ariko ngiyishyura, niba yase yafite yose. Sinavuze ko bitamukeneye biriya bihugu, biri muri yase byose, ariko uwagurutse akajya kureba abantu, trust me, n'uwo bakeneye. Uru rugendo rero rwa Perezida Tshisekedi muri Uganda ndetse na Nairobi, David, umuntu yavuga ko rugamije kujya kwinginga biriya bihugu ati ntimwumve ibyo mvuga ahubwo muhagume. Ngewe ku bwanjye urumva ni aho ngaho rwose wagisubije. Ntimwumve ibyo mvuga ni populisme. Erega Kongo hari ikintu muri geopolitique ibyo tubirebeho. Urumva Kongo ni igihugu gikora ku nyanja ya Atlantique, ariko Kongo aziwere ni igihugu kirankarave. No kuvuga ngo icyambu cya Matadi kuva kuri Atlantique kigaburira Kinshasa, ndabyemera. Gishobora kugaburira izo za Bandundu sigiwe ngo byose intara za Kongo ni nyinshi cyane, ariko ntabwo gikora kuri Eastern Congo. Ituri, Kivu zombi no kumanuka ukagera kuri Katanga, Lubumbashi, ku mupaka wa Kasumbalesa uva kuri Zambia, ndakeka bakoresha nabiki cyamba. Reba imipaka ya Goma nahe hose ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo rero perezida w'igihugu wakwirengagiza uruhare icyo gogo cya East Africa kigufitiye ku byambo bya Mombasa no ku byambo bya Dar es Salaam. Nigeze no kubona nyine perezida wa Tanzania bisobanura neza, Madamu Samia Suluhu Hassan avuga iby'imihahiranire ya Kongo, hari gari ya moshi zaturuka hariya zikagera gutensi de Suide. So mu ijambo rimwe kumva ko Kongo idakeneye East Africa byo no kwibeshya, ariko niba ukeneye East Africa yikenera n'ibyayo byose, kadire wayisanzemo harimo no kubahiriza umutekano, kuko izi ngabo ziri muri Kongo zubakiwe muri uriya mutwe uhora witeguye wa East Africa. Kongo yaje isanga ziriya ngabo zihari, ariko zitarabona akazi, zikibona akazi muri Kongo. Turimo kujyana. Donc la RDC a profité, niyo ya professeur ya mutwe w'ingabo wanashinzwe hashyizwe muri hare ingabo z'u Rwanda. Uziko zo zashyizemo ibikoresho mbere mu myaka nka 10 n'ingahe ishize. East African Standby Force. Yes, uriya mutwe wubaswe kuri initiative y'u Rwanda n'ibindi bihugu byabifataganyije. Abantu bajye banabimenya ibyo ngibyo. None uwo mutwe urubakwa, ntiwajya Burundi muri 2015 hari amatati, ntiwajya Sudani, SPLM irimo ibice ya Salva Kiir na Riek Machar, ntiwajya muri Kenya habaye imyigaragambyo, urumva ntiwajya Kongo ibanza kuwusogongera itaranagize uruhare mu kuwushinga. Turimo kujyana, yasogongeye ku byiza bya East Africa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ibindi bihugu byagize uruhare mu kubyubaka ibyo ngibyo bitarana urumva icyo uza kuvuga. So Kongo rero iki ni igihe cyo ko abantu batekereza ko nibyo wavuze ko yaburaminze ko East Africa nta kimufasha, ko iki ni igihe cya Kongo cyo kuguruka ikavuga iti ariko burya nibyo tuvuga byose iwacu nuko ibintu bikorwa, ndetse twaranabiyamye kenshi na kenshi, abasirikare banyu baguye ku rugamba ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ni igihe cyo kugenda akabwira abagenzi bakavuga ati ariko ndacyabakeneye basaza, muratekereza iki ku matora agiye kuba? Nairobi mufite iki gitekerezo, Kigali hose ndi bugeyo, Bujumbura ndaturaganira, ariko se nkame Kampala muratekereza iki, mwamfasha iki? N'ibintu bizambye, kuko urabona nka Union Africaine yatangiye guteguza, yagiranye amasezerano igihugu cya Congo Brazzaville ko mu gihe byazamba muri Congo abaresortisa bayo, abaturage bayo bajya baba evacué baturutse ku kibuga cy'indege cya Brazzaville. Iyo memorandum of understanding irahari yose mu kwa 10. Bivuze ngo communauté internationale ibizi yuko abantu bagiye kuba amatora nko muri Congo hashobora kuvuka ikibazo. Ndetse Tshisekedi arabona ibihugu byatangiye gutabariza abaturage bayo no kubateguza bati nirukoma mujye muhita mwambuka tubasange Brazzaville, cyangwa se tubatabara tuvuye Brazzaville. Republika ya Brazzaville yarabisinye ya Congo Brazzaville na Union Européenne. Ubwo urumva na za Amerika zifite ibindi biriho n'ibindi bihugu bikomeye cyane. None Tshisekedi we n'umwana wo kutavuga ati abaturanyi barabitekerezaho iki, ko nta gihugu kigira nk'ikirwa nk'akarwa cyane amakapitali akomeye nka Kampala muri aka karere na Nairobi. So navuga ngo rero ndaje navuga ngo rero Tshisekedi ashobora no kugenda nk'ugiye gushimira bagenzi be uruhare bagize, we yita ko rudahagije, no kubasaba inama, kandi ndatekereza ko bafite no kumubwira ngo ariko nawe ujye udusebye. Iyo uvuga ko abasirikare bacu ntacyo bashoboye,
batanga serivisi mediocre mu byo twaganiriye harimo ko bajya kurasa abaturage bawe bari muri M23 okay iturufu warayikoresheje nibyo uradusebye twagabweho ibitero twagize gute hako ntabwo wari ukwiye kurangiza manda yawe gutyo noneho rero hagahita havana kakayihaye ko kuvuga ngo ubundi nka kuriya Museveni yabwiye M23 muzishoboza gucunga umujyi wa Goma 2013 bashobora kumubaza Tshisekedi ariko Tshisekedi duciye abasirikare bacu ku itariki 8 iriya Kongo wayigondera kiriya kibazo bazakimubaza reka ego bazakimubaza reka rero n'ubundi twifashisha umwe mu basesenguzi bakurikirana ibibera mu karere k'ibiyaga bigari politike cyane cyane muri aka karere turi mu Rwanda birimo na Kongo harimo uyu muntu bamwita Rabini aba mu mujyi wa Muyinga niba ari umujyi niba ari intara araza kutubwira mu gihugu cy'u Burundi ariko ndumva umurongo wa telefone utameze neza Rabini uratwumva yego ndakumva ko wagira ngo urimo gusudira ngamwa none asantu yabona amasaha ntabwo yoroshye twagira ngo rero twaciye muri studio za Primo Media Rwanda murakoze cyane yego Rabini twarimo tuganira ku ngingo y'uruzinduko rwa Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azagirira i Kampala na Nairobi ku munsi w'ejo ku wa 4 yego ubwo ruzinduko niba warumenye uratekereza yuko imwe mu mpamvu yawe mujyanye i Kampala na Nairobi ari iyihe mpamvu niki cyahise kiza mu mutima wawe mbere mu bitekerezo byawe nabibonye bavyandika ku marezo sosiyo yuko azoja kubonana na perezida wa Uganda na perezida wa Kenya icyahise kinza mu mutwe nuko yoba mpemu yera muvugiyemo akayoboka inzira y'ibiganiro na M23 mu buhe buryo niki kintu uhita ubona ko iyo bavuze Kampala na Nairobi uhita wumvamo M23 mu biganiro wabitekereje ute kugira ngo tubisangize abadukurikiye umuhuza ubwa mbere n'umunyakenya ibyo birazwi hanyuma Museveni nawe perezida wa Uganda uzi neza yuko ari umuntu akomeye muri ako karere afise mu ijambo nk'umuntu w'umuhumure kandi ibibazo bya M23 abifise ku ruhara runini wibuke ko na za 2013 aho birotira bavuga ko yabigizemo uruhara ariwe ya telefone ngo urashaka kuvuga kiriya gihe bari kuraga umujyi wa Goma yego niba mbyumva neza uravuga uti nta jambo ryo kurwana by'intambara azaba azumvira i Kampala ryo kumubwira ati murwane n'aba murwana oya kuko ibyo bahereye kera babimubuza wewe mugabacisha hiwe urumva rero nabwo yo bisanga utekereza ko imyumvire ya Kampala ari nayo ku kibazo cya Kongo Kampala iyisangiye na Nairobi ku buryo ibyo azumvirayo bizaba byuzuzanya nta gihushane kirimo oya nibaza ko igihugu cyose kiba gifite uko cyumva ikibazo usibye ko Kenya ibifise y'inyungu mu ntuze muri Goma nk'uko bavuga ko amabanki menshi ari ay'abanyakenya donko Kenya ibifise n'inyungu zo kuvuganira kumbure amahoro kugira ngo ibyabo bitononekarira hariya muri kariya karere kuko ibona ko itari bushigikire Tshisekedi ateraneshwa nico gituma rero cishira mu mujo wo kurondera amahoro mu bwumvikane kugira ngo inyungu z'umunyakenya ziri hariya zitononeka Uganda nayo urazi yuko yo yiyerekanye neza ikavuga iti twebwe nibaje mu biganiro na M23 ko M23 yarahohotewe n'abantu bakeneye kuja iwabo Tshisekedi niyumve ibiganiro urumva rero ko abo bantu babiri bahuriye kuco ko bose bashaka amahoro mugabo ntibahuriye ku nyungu bahakura hanyuma icyo kuba abagande n'abanyakenya barohereje ingabo muri East African Regional Force bo n'abarundi na South Sudan hanyuma Tshisekedi agasa nk'uwabaciye inyuma we n'abarundi bagakora muri modus operandi isa nkaho itandukanye niyo abandi bari bagiyemo ntabwo ubona ko bashobora kumubaza bati ko twumvikanye ibintu ibujumbura tukumvikana ibintu Sharm el Sheikh mu Misiri wowe na mugenzi wacu Ndayishimiye Rais Ndayishimiye
mwaje kuduca inyuma gute mukora ibyanyu kandi bitatunganiye neza misiyo yacu? umwe wese nakubwiye n'inyungu ziwe, inyungu yaba Ndayishimiye ahasiga inyungu, yaba Tshisekedi yategerezwa kurondera ibimuzanira inyungu, kuko gutakaza kajya karere cyangwa kujya mu biganiro na M23 bisiguye ko hari ibyo bamukurako ahomba. Rero urumva nta kuntu yobyemera, nicyo gituma yabanje kuja kwitabaza Ndayishimiye kugira barabe ko borusyaho bakagira icyo bivuye. Hanyuma se dusanze n'ubundi yagiye kwitabaza Museveni akavuga ati mugenzi wanyu naramutabaje aranyumva arantabaye, nubwo ntacyo byatanze cyane, mwebwe kubera iki mutaza mu murongo wuriya mugenzi wanyu kubyo ku itariki ya 8/12 misiyo yase yahinduka ihindukira ne M23 ikavaho, ariko bagasigara muri cooperation bilaterale hagati y'ibyo bihugu bakarasa M23 nk'uko Abarundi bayirashe. Nibaza yuko ibya Ndayishimiye asangiye na Tshisekedi sivyo ntuzeye Museveni asangiye na Tshisekedi. Museveni ugiye no kuraba ibintu byose biba bigabuye, bamwe bose bafite ibyabo basangiye. Rero urumva nta kuntu bari gufata ingingo zimwe, usibye ko ntuzeye Ndayishimiye we wafata ingingo novuga nti zo kwimena inda, kuko ntagira gutwara akarere no kugaruka gufata ingingo yo kugira cooperation bilaterale avec Tshisekedi. Rero Museveni ategerezwa kubigendamo bukiruka kubera urazi yuko bya 2013 yabigizemo uruhara, hanyuma bikaca biboneka yuko M23 ariyo yafatiye akagozi mwizosi kuko ntaco yahakuye kandi gwanera ukuri kandi akubona kwigwanera ukuri. Cyo rero ategereza kugenda cibanga akakigira kwa makenga. Tukira aho ngaho M23 ifite press conference ku munsi w'ejo n'abanyamakuru kuwa gatandatu. Ni kuwa gatandatu? Nagira ngo ni kuwa kane. Okay. Ifite urakoze cyane, ifite byizabwira abanyamakuru. Wowe uri nk'umunyamakuru ni ibihe bibazo bibiri by'ingenzi wahe tubaza M23 umuntu ubaye uzabyitabira simbizi, ndavuga wabyitabiriye ni kiye kibazo wahe tuyibaza n'icya kabiri? Ikibazo cyambere no yibaza yuko ikiga gutabara abanyagihugu, bivuga ko igwanira gutabara abanyagihugu. No yibaza ni mbega mu buziga gutabara abagoma ntibarimwo, ko mbona batubwiye ko goma mutaziga kuyifata tayo mukeneye. Ikindi nayo no yibaza ni none limite zabo muziga gutabara zigarukirahe. Imambo dushingira mukatwereka muti tuzotabara abanyagihugu bacu kugeza ngaha, nihugeza Kinshasa cyangwa nihugeza Nord Kivu gusa na Sud Kivu? Nicyo kibazo wahe tubaza. Ego nivyo bibazo nobaza. Hanyuma wenda ya press conference ijya gutangira habaho presentation, ikintu kimeze nka press release kiri aho ngaho, urumva M23 mu bigwi no mu byivugo izabizanye imbere y'abanyamakuru cyangwa amarira izabize kubabwira ati mugende mudutakambire mu binyamakuru byanyu. Urumva nka Bertrand Bisimwa cyangwa se uzaba uyoboye MC mbega urumva azahera ku yahe magambo yo kwivuga imyato cyangwa se kuvuga ati iwacu bimeze nabi? M23 urumva ifite iye package mu gaseke kayo izabwira abanyamakuru ejo batiriwe banayibaza. Nibaza ko izobereka ibikorwa byiza yakoze protege abanyagihugu ibe, hanyuma ibabwire ko ifise imbohe bozivuganira. M23 nagikeneye ko bayivuganira mu banyamakuru bana gato. Ibyo nibaza nuko izovuga iti twe dufise imbohe nimuzivuganire, hanyuma abanyagihugu twara batabaye mu buryo n'ubu dufise n'amaprograma yo kubandanya tubatabara mu buryo n'ubu. Kena mubwire Tshisekedi yemera ibiganira banke, twebwe dufata ingingo yuko atabiganiro bikiba. Mbere yuko tukurekura twajya ngo tukubaza umwuka uri Burundi kubijyanye n'ingabo zabo zoperatingira muri Kongo, abapfirayo abakomereka nkuko babivugaga mu mbohe M23 ifite harimo neza abarundi. Abaturage baragona iki kugira ngo babone imiryango yabo ifungiwe mu nyeshyamba, kandi babandi bashingura ababo se barimo kubashingura nka uri kuri tere. Umwuka uri Burundi uhagaze gute kugira ngo tukureke ukomeze n'imirimo yawe? kubahamba biragoye mutama. Wibuke yuko mu Burundi nta bibazo byinshi ubaza, rero banihiririyo bakarindira ibyo leta ingingo ifata. Ibyo kubaza nabyo ntubazubagije bashaka kubwira ati yagiye mu kirowe.
urumva rero no kunihiririyo ubwo abarundi bafatiye ku munwa neza barekera aho ngaho baraceceka abantu babo baribafunza abandi bagize gute yewe wapfuye we tumutwe kumutinda aba yitahiye ariko se n'uri mu kirobere ufungiyeyo ubwo koko ntago abantu bashobora kubaza kuko urumva nko muri Israel nguhaye urugero ubu puresha Benjamin Netanyahu afite niyo abaturage bamubwira bati tuzanira imbohe y'amaso ifunze ibyo ngibyo ni ibintu umuturage wese yabasha kugira gukomplaininga none mu Burundi ho tutagiye kubitabye Imana abafunze hari abafite matrikire bazwi imisozi bavukaho ni iki kintu abaturage barimo kuvuga bati dukeneye abantu bacu bring back abantu bacu bafungiye muri M23 ibyo byashobotse mu gihe abanyagihugu babaye bafite uburenganzira bwo kwigaragaza rebe nayo imyigaragambyo nayo yavuze ko idashoboka hari iwacu kuva 2015 byarakwiye urumva ubundi kunihiririyo bagahorera iyo bakarindira ko abasirikare kumbure bazogumuka bakavuga bati turavyanse kuja hakurya ko biramaramaje kumva ko umunyagihugu ariwe basabira imbabazi umusirikare atari wazisabira cyo kiragoye ejo amakuru yiwe avuga ngo Perezida Ndayishimiye ngo ashobora kuba ngo hari ibibazo by'umutekano i Burundi yari amakuru yariyo cyangwa ntayo ngo bimeze gute ibyo ni ibintu bitagira iremena ni bimwe by'irementanya usanga abantu bariko bararekarama by'ubusa gusa ntakintu reka tugushimire tumva uri no mu kazi nejo yaragishije inama okay yaragishije inama abakuru b'amabanki n'abatwara ama microfinance none yo yigirisha afunzwe ntago binashoboka ntawafunga perezida ni binyoma rero nivyo abantu biyumvira twagira ngo mbega karagaciyemo tuhe n'amakuru abaturage ko ibyo biba ari amakuru ari ku mihanda atariyo rero kereka niba hari ikintu twagwa nk'umunota umwe amasaha arimo kudusiga wenda hari icyo ushaka kuvuga tutakubajije tukabona kukureka ugakomeza n'akazi kawe aya birakwiye ibyo kuko ndiruka urakoze cyane ugira ibihe byiza Rabin urumva ko musa nkaho mwendaga guhuza ku kintu cyo kuba Tshisekedi ashobora kuba agiye gushaka ibiganiro ahubwo oya ni ingredient yashashe ni ingredient yeda udurwa doteri rwose donc kubwira bari abagabo bati rwose mwihangane nubwo ingabo zanyu nzinenga ariko zifite akamaro ariko icyo navugaga input yashyizemo ni yuko we ashobora no kugenda avuga ati cyangwa bakayimubwira bakamubwira iby'ibiganiro atari na idea yajyanye cyane ko Uganda iprefera ibiganiro na Sudani burya muri conclave yigeze kubera Bujumbura bumvise ko cyagiye cya Dr Ngirente Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda gihe yarafite ijambo arimo kubwira abandi nibyo yabasabaga bumvise ko Sudani yashakaga gutanga igitekerezo kiganisha kuvuga ngo kuri abo babigenje hagati ya Salva Kiir na Riek Machar rero ko handi bigenda si ibya Sudani gusa nuko intambara zose akenshi hafi ya zose zirangizwa n'ibiganiro ntago intambara wabona nyinshi uzarangira abantu baticaye ngo baganye none ikirangiza intambara muri Kongo bagifite muri tiruwari nta nushaka kugikuramo ubundi ubusanzwe abantu bakwiye kumva ko amasezerano ya M23 ifitanye cyangwa se NDP yagiranye na guverinoma kuri tariki 23 z'ukwa gatatu 2009 arahasanzwe abantu bashobora kuvuga bati dushyiremo ibiki bishyashya bitewe n'aho ibintu bigeze uyu munsi ariko icyo barwanira ikizindi ntambara ziye ziberaho ziharanira cyangwa se gisoza izindi ntambara muri Kongo bameze nk'abarwaye indwara yabarembeje ariko baryamanye umuti banze kunywa ntabwo ari abantu bafite indwara yaburi mu muti n'urukingo bararufite muri tiruwari M23 irabizi leta ya Kinshasa irabizi SADC ikunda kuvugwa ni umusinyateri w'ayo masezerano Uganda Nairobi byose barabizi no kuvuga ngo intambara muri Kongo iranoroshye kubera ko umuti wayo banze kuwugotomera gusa niburura nibugize gute ariko cyangwa umuti waherwaho bashaka indi miti yo kuyunganira uko birasanzwe kuvura hajyo ta synergy yo guteranya imiti irenze umwe kugira ngo haboneke umuti w'indwara niba hakenewe n'andi masezerano cyangwa retushe kwa hari abakongomani bafite mu biganza byabo ariko banze kunywa simbona rero ko Perezida Tshisekedi yajya hari ya Kampala na Nairobi ngo bareke no kumubwira batariko muze usanga ngwe n'umuti w'iki kibazo usize impamvu mutabumbura icyo gitabo ngo musome amapaje akigize nibyo ngibyo rero mugenzi wacu twunganiye byuko bashobora no kumubwira bati
muzarwana imyaka muzagura Sukhoi muzaritagurana ariko murimo kwicana cyane ko General Felix Fukurayige mu ijambo yavuze uvugira igisirikare cya Uganda wumvise ko hari ahantu yavuze arakaye ati nibo bicana none se n'abakongomani barimo kwicana ubu se ni muntu wakwishimira yuko mu baturanyi mukomeza kwicana cyane ko bizana n'akaga ku gihugu n'urugero. So rero nibyo tusa nk'abahurijeho byuko ntabwo Tshisekedi agiye Kampala like warrior, agiye like nk'umuntu w'i Pacific ushaka amahoro. Ntabwo mbona kagiye nk'umunyamahanga ufite intwaro mu ntoki. Oya, ntabwo wajyana kuri Kampala na Kenya ibintu nk'ibyo ngibyo. Kenya bamenyereye guhangana, Odinga gahangana ariko birangira baganiriye. Uganda ntabwo ibyo biganiro bikunze kuzamo cyane ariko uruhare rwa Uganda mu bihugu mu ntambara zibera hano turazizi mu karere. Haba ari uburyo bwo gushakashakisha amahoro no kuyahiga. So ubwo rero nka Uganda se ibwiye Tshisekedi atari ko buriya nibyo navuze. Niba utwanganye na EAC, twanganye na Operation Shuja, tugendera icyarimwe. Ariko niba wemera ko turwana neza muri Operation Shuja, ukaduhindura ibigwari muri EAC, banzu urebe ikintu kitagenda neza ku ruhande rwawe. Tere dukoreraho imeze neza. Na Kenya kamubwira ibyo ngibyo. Twagaruye amahoro muri Kisimayo. Ntako tutagize, tujya kurwana n'ibyihebe. Dusanga ngo experience imeze gutya. Turimo no kudiringa indi dossier muri Haiti. Wowe uvuga gute yuko twege tudashyitse wabanje ukareba iwawe bitagenda kugira ngo natwe tubone kadire dukoreramo ifututse. Bakamuhingero. M23 avuye hano. Mushaki murahasubira. Mweso murahakaba. Kicanga murahakaba uretse ko yahishubije. Twari twarabavanye muri Kibumba. Tubavana Rumangabo. None dore bagarutse imbere yacu ibirindiro byacu. Urareba ugasanga we nta kibazo ufite. Ibyo byose bayimusobanura nka perezida babwizanya ukuri. Ariko icyo nabajije Rabin nsa nk'umwumvisha ko ashobora kuba agiye gukora butinga Kampala na Nairobi nkuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi bivuge gutyo yakora butinza Bujumbura niba ariko bimeze kuko ari kora bushoni. Ntabwo ntekereza ko washyira ku mavi Kampala na Nairobi ku noti washyiraho zarizo zose. Niyo mpamvu ubona nk'umunyakenya General Nyaga ashobora kuba yarakorera uruzinduko muri Presidence Kinshasa mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko iyo kora bushona akayinanira. Burya General Nyaga nibo barazambije agakino ka EAC kuva kera. Ariko ashobora kuba baramukandiyeho akavuga ati kugira ngo nicire palmarès yanjye n'amateka mfite nk'umujenerali w'umunyakenya nta nzara dufite iwacu ibyo mumbwira simbyumva. Ntabwo M23 igomba kujya sabyinyo. Nta buzima buhari. Buriya bigaragaza igihagararo cy'igihugu. Simbona no ko wajya kubwira William Ruto ibyo ngibyo ngo murase mugire mute mugire gute ibintu nk'ibyo ngibyo. So uruzinduko rwa Tshisekedi conference ya M23 ntabwo turayivugaho ariko turayisozerezaho. Yego. Uruzinduko rwa Tshisekedi ahubwo uru ruzinduko n'urw'intabaza ntago ari rwo kwivuga ibigwi. Abantu babyumve gutyo kandi bazabona resultat yabyo. Ariko uruzinduko rugire muri Uganda mu gihe amaze iminsi yarazanyemo component yo ko Uganda nayo ishyigikiye M23. Ariko umushyigikiro wa M23 twavuze mu kiganiro. Uganda ishyigikiye M23 akurusha ko ishyigikiye FARDC. Ushize ku munzani urumva gutwara operation y'igihugu mu kindi. Ariko Uganda ahubwo irimira ijwa ntuze ebyiri. Ku ruhande rumwe rafatanya na M23 zabonaga na bagakusanya niyo misoro bakagira bate, ku rundi ruhande kabiri kumwe na Kongo muri operation Shuja. Muri belligérance muri ku bantu barwana bahanganye hagati ya M23 na for instance na Kinshasa. Iyo ugize amahirwe ubona inshuti imwe mu zishobora kuganira no mu Rwanda. Niko ibyo bintu birakora muri diplomasi. Niyo mpamvu Israel ni inshuti ya Qatar. Na Hamas ikaba inshuti ya Qatar. Ntabwo kuba ibyo bita bonds office wowe wize ya international abizi. Iyo ukora ubuhuza bw'abarwana ntabwo iteka uba victime yuko wafasha uruhande. Yego. So Israel ishobora kubona imfungwa zayo Hamas ifite biturutse kuri Qatar. Ariko ntabwo ihita bisobanura ko Israel iblaminga Qatar kubizifitanye ubushuti na Hamas. Ntabwo ubwo bucuti ntabwo biruka ikibazo. Ntabwo kandi wibuka Uganda ifite impunzi nyinshi z'abakongomani ba M23. Ifite mu 400, u Rwanda rufite mu 100, bikabakaba Kenya ifite abasirikare ifite abaturage bangana batyo. Ku isi hari abandi benshi. Biravuze iki? Biravuze ngo ntabwo abantu bakwiye kumva ko icyo kituzana kuri izi kamera ko umubano Uganda ajyana na M23 uhitinduka enemy kuri RDC. Niyo mpamvu uriya mujenerali w'ingabo za Uganda ujye umubona yifotoza na General Chiwewe bagiye gusura ingabo muri za Ituri. Ariko ba Colonel Mayike nabo bakifotozanya na Wiringoma. Ntabwo ari ubuswa bw'ingabo za Uganda. Ibihugu byinshi ku isi bishoboye iyo igihugu kirimo kubaka imbaraga
muri diplomasi n'igisirikare bene izi mbaraga mwita ngo ni double standard nabyo kirabyubaka kugira ngo kijye kibasha kuganira n'umwe wese nacyo kintu abantu bakunda kubakiraho ibintu bijyanye n'ubuhuza uba ugomba kuba ushobora kwicaza buri berejera umwe ukavuga shyira ku meza ukavuga uti M23 murarwanira iki ariko se wowe Kinshasa murarwana n'iki rwose iri jambo ryumvikane ntabwo iyo wumvikana n'umwanzi n'umuntu wangana n'umuntu ubahindutse umwanzi no mu byaro by'abantu badukurikiye abantu bagashaka kuvuga ngo munyangire se mu bihugu bibaho ntabwo ari itegeko Uganda ifite leta yo kubana na M23 ifite na leta yo kubana na Kinshasa ni Bujumbura bari bafite ubwo burenganzira ikibazo nuko bagiye kurasa bari Burundi bukuriye umuryango wa EAC kandi EAC ifite ubutumwa hehe muri Kongo yego ukajya kurasa abagwana no kubajya hagati buriya niyo mistake Bujumbura yakoze yashobora gukina ikarita neza nk'iya Uganda ikabana na M23 ikanabana na Kinshasa kandi inyungu zabo bakazigeraho ariko baragiye bajya muri Eneo zirimo M23 iyo bakomeza gukorera muri Sud Kivu wari wagize byibazaho se iriya tafoka isanzwe muri Sud Kivu wigize M23 ibikoma yabikomye bazamutse nicyo navuga nta kindi David reka tujye gato kuri iyi press conference ya M23 M23 iyi press conference yikoresheje hashize iminsi mike yerekanye bano basirikare b'u Burundi abo muri FDLR nabo muri FARDC yafatiye ku rugamba ubundi ni iki kitezwe muri press conference ya M23 mugano what is new kimwe ikiri new cyambere niyo press conference ibaye ya kabiri nyuma yuko y'ibirwano kuko ntago izikoresha kenshi ubwo press conference ubwayo ni kimwe ikindi cya kabiri wakwita reja kari ikintu kiri aho ngaho gusa M23 nakubwiye ngo nishyiraho lockdown ni lockdown iriya mikwabo yo gucyura abaturage kare igitendo cyose M23 ikoze ikagikora ku butaka bwa Kongo iba yeretse itangazamakuru mpuzamahanga n'isi yose kari iri exista c'était mouvement exista ni mouvement itegeka ibintu bikaba uvuga kafi ubwo ngo kafi ni movement itegeka ibintu ku butaka iriho bikaba kandi bigakoreka no kubitumira abanyamakuru bakaza ikabarindira umutekano suko indi zibarasa kuvuga ngo ibyo dushatse gukora ikintu tugikorera ahantu kandi kikaba kuri yo saha na defense yayo ibirimo aho ngaho no kubwira abantu mu mpaka babonagana urakora turawukontorora ko ari umuzinjirira ni naho tuzakorera harya niko yavuze donc mu Kigande icyo bita kwishongora ni ukuririmba urumva ariko mu Kinyarwanda kwishongora no kwirata yego M23 yishongora kuri leta no kwereka mu komite mpuzamahanga kiriho ikindi twareba nuko nka kiriya kibazo Rabine yavugaga yayibaza ni umwanya wo kuvuga ngo twirinde gusubiza ibyo mutubaza kuko ntago iba yavuze ngo tuzavuga kuri muzatubaza ibyo tuzabasubiza nk'ibibazo bya Goma bazabibaza mucuze muta abaturage ese iyo kafi mwashyizemo abantu ifitiye resite mwari mugamije iki ariko inyesha bazana gutungura da zikavuga ziti dore niba hari abaturutse Burundi dore ni mubibarize dore abantu biwanyu ngira ngo bushize aribuka press conference y'ubushize kuko nabereka kakure urumva uri abanyamakuru babereka nabandi bafite uburangiza ko mutwereka abantu kuko n'ubushize baraberekanye okay M23 yerekanye bamwe baranaje za Mutobo baraba deporting babandi bo muri FDL no uburenganzira rero bw'abantu kumenya amakuru kuri M23 ariko kiriya gihagararo ntago ari gitoya gusa hari ingredient ntajya mbona muri press conference ya M23 press conference ni ikintu kimwe ariko gutembereza abanyamakuru muri Eneo mu hantu wafasha ni ikindi yari kwiye gutembereza abanyamakuru aho irwanira kuko no ku rugamba abanyamakuru bemereye kuhajya ikabajyana Kibumba bakabona amabombe baraswaho naho za Kicanga ikabereka yego aho ngo ingabo z'abarundi zatwitse zagishwa niba ikahabajyana giwe nibyo nsanzwe menyereye mu nyeshyamba nabonye abantu bo muri Hamas bajyana umunyamakuru wa Russia Today mu myobo barwaniramo M23 kugifata abantu ikabamasika imbabarire gukoresha ijambo kubamasika ikabajyana mu biro yateguye ngiye kubakoresha press conference abanyamakuru ntago ari abantu bo gukora press conference gusa n'abanyamakuru bo gutara inkuru wafashe nitwara abanyamakuru yafashe igi nabareka biganire n'abaturage turi amakuru bazazana kurusha kuvuga ngo ikoresha press conference abantu bafungiranye ngo niki ibintu nk'ibyo ngibyo beze nko mu ndake kuko nabyo bigabanyiriza ya Valeri yavugaga yego ni ukuvuga ngo mwadutwaye mu nzu musohoka mutaha ariko biri hasi cyane biraciritse cyane kurusha ko batwara abanyamakuru ngo tubatwaye aha nibyo ko kibarindira umutekano tugiye kiwanda ariko isoko ryaremye
abashaka kuvugana n'abaturage muvuge rero ibyo abaturage babwira abanyamakuru nibyo bizaha agaciro intambara ya M23 kurusha ibyo M23 izicara ikabwira abanyamakuru ni nicyo nasozereza birumvikana David hanyuma nazo mbona ko ku rugamba na Kishishe yahafashe M23 isanzwe none se ntabwo ihasangamo iyo bavuze ngo le gouvernement la force gouvernementale a bombardé Bambo na Kishishe leta si birimo irasa ahantu yari isanzwe iri baze batubwira yafashe Kishishe he ni Kishishe center ni Kishishe hill ni Kishishe bwoko ki bundi burya iyo ushaka kumenya ahantu ingabo zideployinze ugendera aho kubwira ngo yarashe cyangwa yarashwe en fait gouvernement irasa ahantu itayobora kuko ntabwo yirasaho none mu itangazo rya M23 riherutse harimo hagaragaza ko defense za Kishishe zarashwe none se zarashwe zifitwe na gouvernement ibyo ngibyo ntabwo sigiye kubyemeza rero oya tugiye tunasesengura ibintu nk'ibyo niba yafashe Kishishe yaranayigeze kuyifata gusa hari igihe buno burere bari bunini cyane ugasanga Kishishe center Kishishe y'imisozi ubwo ni M23 yo kuba yabisobanura ntabwo ari giye karinija nari sango zijye kihafite kuko ndakubona barimo bavuga ahantu hitwa Kibirizi ya Kibirizi hitwa Kirima Mutanda Kanyabanyonga M23 yafashe Kanyabanyonga yego ntabwo bishoboka bazabitusobanurira neza ni kuri ndimo ndasoma inkuru y'abagenzi bacu bo kuri TV5 Monde Kanyabayonga ni kure uri mujyaza Butembo yaba M23 yarapeneti igera kure yego ngo abaturage bari guhunga rwose urumva ko kubera n'imirwano ihari ishaka kwagura ibirindiro rero buriya yerekeza za Butembo iyo ni ntambara yindi ni hanini hanyuma David reka dusoreze kuri izi ngabo z'abarundi zerekanywe na M23 urabona hashobora kuba diplomasi hagati ya M23 n'u Burundi kugira ngo babasubize ntago bishoboka nta gihugu kijya niba na leta ya Kinshasa itaganira na M23 nta kindi gihugu kiyubaha cyajya kuganira na M23 binyura mu byo byabise n'izindi diplomasi de bonne office bikorwa n'ikindi gihugu cy'inshuti za byombi nuko ngo babwira nkande babwira Kampala bati na Tshisekedi byamujyana kubwira Kampala ati mutubwirire M23 kure bari abarundi yafashe yego ariko ubwo binyuze kuri Ndayishimiye wa mutumye ntacyo nubwo yatuma intwijana ezo yatuma zose kuza bazireshya ariko nta gihugu cyajya kuganira na M23 n'igihugu cyabo bitaganira kubera iki se erega M23 no muvoma nto cyane ntabwo ari muvoma iremereye kujya kuganira n'ibihugu byitwa ko byigenga biremereye ibyo ikora byose itegetswe kure imfungo ifite irazimaze iki subundi nta nubwo biza ibintu byo gusaba cyane izi red cross ikazicyura oya abantu bajye basobanukirwa kwerekana nuko bafite urabagumana ngo bigende gute nabawe se n'abasirikare mu 20 bose ntabwo bashobora gufatwa yubahiriza amategeko ya gisirikare avuga iki niba ivuga ko arme professionnel kandi ibyo ngibyo narone yarabivuze nitanga imfungwa z'abandi ifite yamaze gutanga ibizibiti ifite amavideo ifite n'iki byose nta kindi isabwa kubatanga irabitegetswe yabagira ite subundi ni n'umugogoro kuri yo kubafunga kubagaburira kujya gute no kubakomeza kubarinda kugira ngo hatagira n'uwicwa cyangwa none kuko aguye mu maboko yabo bya bibindi bindi urubanza rukomeye cyane so niba Ukraine itegetswe guhingabo yafashe Uburusiya bugategekwa guhingabo za Ukraine iki niki M23 ninde yo gudatanga abafungwa ifite cyangwa guverinoma ko gudatanga abafungwa ba M23 ifite bose bategetswe kubatanga ita adamante ntago ari byo gutereta urambaza ngo yaba Burundi rero baganiriye never hagomba kugira inshuti zabo zibajya hagati bakagira babaha yase babaha MONUSCO ko MONUSCO ba mu gace ka M23 controller ni itegeko ntago ari ibintu byo kubasaba ikabashyikiriza imiryango mpuzamahanga nayo ikabacyura yes yego urabona bongera kurwana abarundi bongera kurwanya M23 barayirwanya kuko ntabwo ubutumwa bafite bwahagaze bafite ibyo bumvikanye na Kongo ariko ntabwo M23 mu kuvanga itegeko kubatanga ntabwo ari kubatanga abarundi nabo baba igihugu babiki bafite nabyo baba basabwa kuko uzagenda kuvuga ngo bigende gutya hari icyo M23 izamusubiza wenda M23 hari abafungwa bayo nabo bafite wenda hari ibyo kuvuga ngo mwikure muri izi ntambara ntacyo zizabamarira urumva n'agatuze M23 yerekanye bafata ntabwo yavuze ngo Merance ngo ngwino nabonye witwe Merance yamufashe ku ngufu ya ndirimbo ntuzurayize umwe wavuze ngo wakurashe ngo ntaho yagiye ni nko kutanga ubutumwa ngo nuzana n'abandi tuzabafata tubarase kandi ku bandi tuzafata ntabwo bazobahiriza ibyo turimo kubahiriza ubu ngubu aba tubahaye kanaka ngo babazanire nimukomeza izi ntambara tuzabarasa tuzabafata kandi ntabwo ibiganiro by'ubutaha
tuzaba hambo nkuko turi hambo ubu ngubu. So ubwo urumva nk'igihugu buze ubwenge cyo inyeshyamba ziba zirimo kukubwira zanabica. Noneho ukajya ubabura apana kuberekana. Ikindi cya kabiri zitanabishe ariko agatuza zerekanye zibafata kandi wowe utarimo kwerekana abinyeshyamba ufite ariko shabwo ntabwo tumwe bumvamo. Abarundi se ko ngo bahise bahunga nyine bakava no muri ibyo barahunze nyine bari rukanze barushijwe imbaraga babima n'ibiryo barabifata. M23 basaga fuka imvugo rimwe. Ugomba kumva ururimi rw'imbunda icyo rizo zikubwira. Twe turarasa mu gushyingura tukanafata dore mu gusuzanya dufite. None bwo urumva harya ubwo igihugu gishyira mu gaciro ari cyo gukomeza kurwana izo ntambara. Ariko hari amasezerano bagiranye na Tshisekedi bagomba kubahiriza. Abataha bazagirana na M23 iyi n'abafatikana bagira. None se ni kabiri kangahe bihugu bigirana amasezerano n'inyeshyamba. Ahubwo bushize harya nakubwiye ngo ntibaganira bashaka imbohe kubera gukomera kw'ibihugu. Ariko buriya ndimo gusa n'ubivuguruza. Nta bihugu se tuzi bikora n'inyeshyamba. Amerika se na Burusiya ko bakorana na General Haftar urwanya Libya. Ahubwo M23 biriya byanakuramo iturufu yuko hari ibyo abarundi batumva bagomba kumva. Batajyaga bumva bakabatega amatwi. Nizo ntumwa zifite ibyo zagenda zivuga zishaka imbohe. Ariko zifite na package zaba zijyanye yuko abarundi bumva ikibazo nuko bagomba kugisohokamo. Byose birashoboka ariko mu ijambo rimwe bakomeje no kurwana rero noneho. M23 yakongera barasa ikongera gafata nabandi. Ubwo suzasubira ujya kuvuga ibiki? Kuko numvisha ubaza Rabin ibijyanye no gushyingura bari bitabye Imana. Hari abapfa ariko hari amakuru mba ntarabona burya. Sinjya numva ukuntu ingabo zirwana. Uruhande rumwe rufata ingabo zanyu urundi ntirufatiza abandi kandi ku rugamba byose bishoboka. Ese abarundi bo nta mbohe bafite zo kwigishinga na M23 ko gufatana bishoboka ku rugamba. Ibirasobanura ibintu bibiri. Niba abarundi nta nunge bafite ngo babagurane benshi M23 ifite ku rugamba urumva bafite intege nkeya. Ariko niba bafata abo bakabica urumva M23 ifite kuvuga iti muri kampani kwa dufite zanarwanaga n'izanyu section izinizi twabuzemo abantu bangahe nange mu batwereke izi nduruburi ziri hagati y'abarundi n'aba M23 muzihorere nibo bazizi. Ushobora gusanga bafite n'abafungwa nabo bagira n'abarundi bakakuberekana kugira ngo batihamya ko barwana na M23 ariko babafite amazina yabo bashobora kuba bayazi. Twebwe mujye mureka twiturize ibi bintu birimo kata nyinshi cyangwa abarundi bakavuga bati murimo kutubwira abaransi koporoze aba soldats de première classe na batoye ariko nimutwereka aba officier twaburiye kuri urwo rugamba kandi tutabonye ko bapfuye bagiye nabo mu baduhe. Izi maka bari barazizi usanga ari aba officier nk'amakoloneli M23 ifite ikajya ivuga boroshye ntivuga abakomeye. Mu nyeshyamba amatagitike nyinshi. David reka dusoreza aha. Tugushimire wakoze cyane dushimire na Rabin yego waduhaye input muri iki kiganiro. Natwe turagushimiye waduhaye aho kuvugira ibi ngibi. Yego dushimire n'abadukurikiye aho baherereye mu bice bitandukanye. Urakoze. iyo habaye ibiganiro Kibanza nta namwe wacu twibuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare